nyakubahwa guverineri wa Nord Kivu ati ngo nawe ni umwana cyama guverineri wa Nord Kivu Bahati Musanga Erasto barimo barabyina za ndirimbo z'igihunde ni kigaragaza ko amahoro ahari. Abahunde bari mu cyama, abanyanga bari mu cyama, abahunde bari mu cyama, abantu bose bari mu cyama barimo bararirimba za ndirimbo z'igihunde. Dore nguyu wa mukobwa rero w'umunyamurengekazi Nyakishaza barimo bararirimbira guverineri wa Nord Kivu ngo nawe ni mwana cyama. Nguyu rero bamwita Honorable Ari Musagara, nawe yateyemo Excellence Remise Gihobe Jean Mwigimba barimo barimba izi ndirimbo z'igihunde. Aha turi bahita igikuku, aha turi bahita igikuku. Hano ni indirimbo zidasanzwe z'umuco. Aba ni abahundekazi bafite uburyo baririmba batitiza. Uramubona Excellence Gafishi Semikore ni style baririmba batitiza amaboko. Rero guverineri wa Nord Kivu arimo araririmba, arimo araciza indirimbo z'igihundekazi. Baramuririmba ngo nawe ni mwana cyama. Indirimbo nziza kabisa. Indirimbo nziza z'igihunde. Bikerekana ko aho aba bagabo bageze amahoro, umutekano, nta vangura rihari. Izi ni indirimbo z'igihunde. Nyakubahwa guverineri wa Nord Kivu Bahati Musanga Erasto aririmba, ariko ukabona na Kazarama bose aba bagabo barimo bararimba indirimbo z'abahunde batitira kabisa. Abana abasirikare ba ARC Armée Révolutionnaire Congolaise bishimanye n'abaturage ahangaha Kikuku. Hano Kikuku ni hafi na Warikare, bigaragara ko igihugu cyafashwe, byararangiye, igihugu cyaragiye. Kikuku jambo banyitaga Sereka Kimanga Jasa mfite imyaka 83, abana 5, abakobwa 4 n'abasore 6. Na leo nilisema lazima nifike nisalimiane na wakazi ya Gikuku. Mwatangaye kubona mbabiye ko mfite abana 5, abakobwa 4 n'abasore 6, nuko abandi bitabye Imana. Nuko byitabye Imana n'abana banjye. Ngira ngo nabyumvise sasa. Parece unabisikia basi. Buretse hari abantu b'Kinshasa banyandikiye ibibazo hano ngo mbasubize. Abantu b'Kinshasa bakumva ibibazo bari kumbaza, ariko aba bantu ikibazo cya mbere yasa abo bantu 23 n'abakongomani cyangwa n'abanyarwanda? N'abakongomani.
Icyakabiri, yasa wewe umukongomani cyangwa nawe waturutse hakurya? Ndi umukongomani. Yasa uri muri M23 nawe winjiye muri M23 cyangwa? Oye, ntabwo ninjiye muri M23 niyo yaje iranyinjira. Ikibazo cya gatanu, Yasa twabatikuye drone tubikira guverineri wanyu. Ni kweli ni bongo? Ni bongo, kuko guverineri turi kumwe hano igikuku. Ariko urumva abo bikinca sukuru baba batekereza, reka umve tu. Ikibazo cya gatandatu, Yasa AFC M23 watatokaka hawatatokaka hata siku moja. Umva na wakongomani nibava muri Kongo se zajya mu kihe gihugu? Abatatokaka hata siku moja. Ikibazo cya karindwi, Yasa muzakomeza intambara bimubishaka. Ubwo Kinshasa nibishaka intambara izakomeza, biradepende nabo. Ikibazo cya 10 na njo cya mwisho de reka umuntu mamage. Alo oui, yego ni Yasa sane narindi gusubiza ibibazo mwanyandiki tari bamamagaye. Hari kitari kumva neza? Hapana. Sasa sikia nani ndugu, usinisambishe. Nawaza usinisambishe. Paka pale nishaka kuambia kama Kongo ni nchi moja na population ni population moja. Akarengane niko jaye tulikataraga si. Ngwisi. Vuga neza we. Hapana, sikutombokea mkuu basi. Na nyinyi mnaanza kutombokea. Siwenje kwa sema wewe Yasa siku unatumika na M23. Ulitafuta nitumike na nani? Sasa wewe utarudiaka huku. Tukuchungie shamba zako. Kavu wetu. Wagarutse se wahunziki. Mbona siye wote tuko na tuchingaye? Unakosa njia. Muko wa mingi mnakosa njia ya kurudia. Sasa ibyo njo yuko naniambia maze nzaguhaka neva ukunuzaza cyangwa se dutegereze iyo ngiyo n'ubushaka. Okay, sawa acha ndakuita nyuma. Sawa mwakoze. Okay sawa. Sawa. Nani? Chungushe. Abana bari ngwido. Pita. Nuna Salima na ndiye. Salima. Tohon. Tohon Salima na yari. Mimi naanza mulisikia bini nilibambia. Salima. Naanza usikia bini nilikuelezea. Ulisikia bini nilikuelezea. Hakuna mtu atakachungia huyu mwingine kama mjichungia. Sawa? Kama uko soda, hakuna soda mtaka kuchungia hapa. AFC M23 ni kusema si peke tunajikomboa na si peke tunajichunga. Na si peke tunajipigania. Wewe ulikumva wewe aliko? Kazi yenu ni nini? Si kucheza muziki. Njoo muziki ya mwisho leo. Mulitosha kashi ne? Mulinawa mikono? Mnasababu kama Ebola iko? Mufate vile tule nilibambia juu ya Ebola. Urumva? Kunawa mikono wakati yote. Sivili? Haiko sema juu mnatafuta nda kwa majeshi, juu mtenda mko Njegera. Hakukwake Njegera mu AFC M23. Mwende mjikomporte mzuri, na tonoya jeu ni kwa mzuri, tutabonaga mnarudia hapa Kikuku, mnavala combat,
mnavana mzuri, mnakuwa chunga kwenu. Kinielezea kama wasoda M23 balishaanza pata prime. Sababu msikia? Sasa mtalizekesha na muna gani abana bangi koko. Hivi mtalizekesha na muna gani? Wasoda balishaanza pata prime. Hayakuwa salary. Ni prime. Maka ni kusema hii muziki mnatafuta cheza hapa Gikuku na njoo ya mwisho. Apre hapa mnakutana benzeni chanzu. Mukono mukononi mnafanya mafunzo mugatabara urwa wabyaye. Sawa? Salima unasirika? Shumbusho unasirika? Kutumikia chama unasirika si? Mumalize cheza kisha niwaambie vingine vitu tutafanya. Sawa? Sawa.